Itay alas 4 ket nang rugiti prayer meeting ko kadagiti kakabsat tay J Australia. Pati attendance imado. Praise God. Ket itay parte J prayer meeting adadete giving of thanks ken prayer request. Ket makita kakabsat nga dagiti kakabsat tayo permi nga adumot dagiti paglaslasatan da nga parikot ken problema ita. Ket makita klaunay kakabsat nga no kaano nga go-grow ka ken umasasideg ka iti Apo tiraen na ka ti diablo. Daka mo no mariknayo deti ibagbagat. Ket kun nakadakwada itay amuyo no kaano nga agi-grow tayo umat-adu tayo, umasasideg tayo ti Apo, umununeg, iti pamati tayo kan panagserbi tayo kan kuana. Talaga nga umay ni Satanas, kayat naka nga i-discourage. Nuhan nyo pa'y marik na yun itong kakabsat na ita. Kat amuyo, agtrabaho isuna kadagiti sitwasyon, kadagiti tao, talagang atakaran na ka. Tiraen na kakakabsat. Tapno lang maupay ka, agkapsot ka, aging gana nga, ag-give up ka, ti panagserbim iti Apo. Amok nga do kada tayo tinapadas nan tinapundi. For a period of time, nagsarden ka kung may makigimong, nagsubli ka mo lang. Ado kada tayo, dagiti, umay makigimgimong, talaga nga pilpilitom lat bagim. Kasi nga, we are running an empty kakabsat. Pero amuyo, kaya't ti Apo ngagbalin tayo nga napigsa. God wants us to be strong. Kaya't ti Apo ngagbalin ka nga napigsa para ti pamilyam. Kaya't ti Apo ngagbalin ka nga napigsa para ti church. Kasi nagpapada tayo amin nagkapsutan, sino pa'y ti mangituloy ti church. Sino pa'y ti agtrabaho, sino pa'y ti agserbi king kuha na kakabsat. God wants you to be strong for your family. And I mean that from my heart. God wants you to be strong for our church. God wants us to be strong for His family, for His glory. Kaya't nang asawan kakabsat, ti reality, agkapsot tayo. Ngam ti kayat ti Apo, pumigsa ka. Kayat mo mutlat pumigsa? Kayat mo ti bumilig? Kuna na di 2 Timothy 2:1, Thou therefore, my son, be weak. Kuna na ka de? Kuna na, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So, God wants you and me to be strong. No kapkapoy ka, kapkapsot ka, remember this. God wants you to be strong. For your family, for our church, ti panagserbin ti Apo, para ti pakaidayawan na. Sino kada kay ti makarik na kakabsat? Nga ti pamilyam, kasapulan na nga maging strong. Sino kada kay ti makarik na? Nga deti nga church, kailangan nga sika strong. And even the people around us, they need us to be strong. Ngam, tatagakabsat, maybe you are wondering, kas pagarigan, kuna tayo, kasano ti agbaling nga strong? Kasi kakabsat, hano umdas nga gwapo ka? Dapat strong ka. Hano umdas nga dakwartam? Dapat strong ka. Uri ka dakwartam no hang ka strong. Hano umdas nga gagayim mo? Dapat strong ka. Hano umdas nga dabalay mo? Dapat strong ka. Hano umdas nga da diploma, kana da degree, you need to be strong. So makita yung kakabsat, duwa nga banag, kaya ti Apo nga napigsa ka, number 2, by expectation, kasapulan nga napigsa ka. Nawatan nyo kakabsat? Tata, for example, if we read 1 Corinthians 15:57, punanadjay, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Saludsudet kada kayo. Maibagam ka di, nga deta nga bersikulo, real yan tabiyag mo.
Maibagam ba itang arabi, pastor amom, maibagak nga na balay giak, wano ka na yun nga madipdifit ka. Maibagam ka di. Kasi kuna na ti Biblia, giyaman ti Apo, nga mangmangtad ti balay gi, itangarod, real bakan ka, day tanga balay gi. Wano adda ka iti posisyon nga ti question mo, kasano aya ti agbalin nga nabalay gi. Kasano aya nga ma-overcome ko dagiti problema? Kasano nga ma-overcome ko dagitoy nga pagdandanagak? Mabalin nga dijay ti ayan mo itang arabi. Right? Now, another, for example, intay di Isaiah 40, 30 and 31. Isaiah 40, kunana ijay, even the youths shall faint. Dagiti agtutubo, anak kunana, matalimu daw. Ken mabannog. Sino kada kay ti mariknanat bannog? Deta faint kakabsat, exhausted. Sino kada kay ti makarikna, exhausted ka. Hala nga physically kakabsat. Generally, in life, an anusam lat mapapanagbasan. An anusam lang ti mapanagubran. Is that you? Sika ba di verse 30? Hangata nga dapat datayo di verse 31? So ti goal ko nga pastor, kasano nga tulungan kayo, nga no adda ka ti verse 30, inka di verse 31 nga panagbiag. Maybe you are experiencing the verse 30 life. Nga kunana, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Dagiti agtutubo, mattuang da, matulid da. Mabaling nga daytat ka sa saan mo, pastor. Siyak di magbag na nga nabanugan. Magbag na akam nabanug akon. Agtartarayak ng nabanug akon. Si kadeta verse 30. Ti kayat ti Apo, verse 31 ka. Deti kadamapang ka agbasa, renewed strength. Kadamapang ka agubra, renewed strength. No umay ka ti kapilya, uray adot responsibilidad mo, uray, mabambanug ka ti makalawas, renewed strength, verse 31. Di ba maka-amen ti daduma kada kayon? Maawatan ka, verse 30 ka eh. Sino kada kiti makaibaga, pastor, honestly? When? Verse 30 act. Ay, hanyo kayat nga aminin, kakabsat. Sino nga kada kiti mangibaga, ay, ang pastor, verse 31 na. Tayo mo man, imam? Talaga. Kita nito di verse 31, anak ko na, but they that wait upon the Lord, they will mount up with wings as eagles. Ikaw ba yan? Eagle, ikaw ba yan? Nakuna natin, Biblia, iukrad na dagiti payak da. Katamum ti agila, no iukrad na payak na kakabsat, the stronger the wind, the happier the eagle. Sino kadakiti makaibaga ita? The more problems, the better. Adda ka iti kasta nga kasasaad. Adda ka iti kasta nga panunot. The more problems, the better. Uno ko nam, Apo, gusto deti pa nagbasak ng mabambanog ako, gusto deti agubra ako, gusto deti responsible. Hamukad na dayuran problema, tibiyag kun, Apo. You are verse 30. Kasi no 31 person ka, no verse 31 Christian ka, Lord, more problems. Sige, Apo, bring it on. Devil, do it. More problems. Why? I will only spread my wings. Hello. So ma-realize yung kakabsat, most of us, verse 30 Christian, my prayer as your pastor is to help you become a verse 31 Christian. That you will mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. Wow. Nakapuot kapit agtaray. Ngahan na mabanog. Ano ka, makina? They shall walk and not faint. Magnada, uray kapudutan, handa matalipuspus. Handa matalimu daw. And tonight, you are asking the question, how to be a verse 31 Christian. Yes, Lord, I am a verse 30 Christian. How many of you will admit that? Humanly, yes. Would you like to be a verse 31 Christian? Tonight, I will share with you
The 8 secrets to a powerful and productive Christian life. The 8 secrets. Secret is like a key, toolbag, that will unlock to help you become a powerful. Ano't powerful, kakabsat? The word powerful comes from the word dunamis. Isut nagapuan tabalikas nga dinamita. No once nga pinasabog mo ta dinamita, idi yun unana. Digiti umaan nga highways. Kaputa bambantay, dinamita at pagburak da ka digiti bato. Powerful. Sika DJ making an impact. Productive. Na bunga Kristiyano. Would you like to know the secrets to a powerful and productive Christian life? Titulbot kakabsat. Listen now. Di ba kung nakitay? Verse 30 Christian tayo? Kaya tayo tiagbaling nga verse 31? Titulbot verse 29. Verse 29. He giveth power to the faint. To them that have no might, He increaseth strength. Ikan na kano iti bilag dagiti mataltalimu daw. Kat dagiti awanan kabailan, ikan na iti pigsa. Kaya't nga sa uwan kakabsad, when we talk about how to be a powerful, how to be strong, we will not talk about your strength. We'll not talk about your intelligence. No. We will talk about, simple lang ti maging strong. Would you like to know? Walo de ti tulbek, ngam do isummarize ko, simple lang ti aramidem. Anak ko nam. Okay. When we talk about how to be a powerful Christian, simple lang kakabsat. Kasano ko pastor? Simple lang. Kasano pastor? Simple lang aron. Relax ka lang. Okay. Dito electric fan kakabsat, adut function na. 1, 2, 3. Correct? Ipangkutawan. Made. Maditawan. 2. Amuyo kasta tayo. Trabaho. Made. Sige, trabaho pa eh. Sige, more work, more work, more work. Nothing. Diskarte pa, diskarte pa, diskarte pa. Nothing. Nothing. Simple lang ti aramidem. Saksak mo ah. Awan serbita electric, paano mo isaksak? O, tata nakasaksak. Number 1 tayo. Nagandar? Duro man nagpatpat nagdedat ta. Hello? Duri agbalmalam. Ipigpigsa tayo pa eh. Awan problema. Kaya di kuryente. Pigpigsa tayo pa eh. More work. Adadalang kakabsat. Why? Because more power. Very simple lang tip Christian life. You want to be a verse 31 Christian? Connect yourself to the power source. Just connect yourself to the power source. Now, to connect yourself to the power source, there are 8 keys and secrets to connect yourself to the power source. 8 kakabsat. How does that work? Ganun lang kasimple. Saksak mo, pak, nagandaran. Kasanord kanyak, saksak ko lang ti Apo, Lord, saksak ko king kadeti biyag ko. How? How do I plug in my life to you? How do I connect myself to you? How do I tap my life to you, Lord? Di pagsayaatan nakakabsat, haan nga awan ti Apo ti biyag tayon kasi naisalakan tayo. At datay ti Apo, dakada tayo. The question is, hantay ang mga isaksak ti biyag tayo kingkwana. We don't know how to plug in. We don't know how to connect and tap ourselves to God. So I'll show to you the 8 ways how you can plug in yourself to God. Simple lang manan kakabsat, digiti puntos. Number 1, what it means to plug yourself to God is, number 1, wait on God. Once nga nag-wait upon God kan, arig na insaksak mo ti biyag mon kini Apo Diyos. To wait upon God means,
ngagtalag ka in God's sovereignty and purpose to make you strong. Basahan nyo man, go. To wait on God means what? To trust in God's sovereignty and purpose to make you strong. That means, kakabsat, ti problema kada tayo, awan deta nga sistema ti panunot tayo. Hello? Kaadwan nga tao, awan dayta nga sistema iti panunot. Kasi, for example, amin tayo halos maparaan ti panagbiag. Sino kada kayo ti maparaan ti panagbiag? Kasano nga ruden? No naaramid mo amin nga paraan, awam metlat ta ti agbalbalin. Kasano nga ruden kakabsat? Hello? Ammo kaado ka datay ti maparaan ti panagbiag, good. Masapol nga datayo kakabsat, maparaan ti panagbiag. Aramiden tayo amin kakabsat. Ngam kasano nga ruden no na aramid mo amin nga paraan mo, awam mulata. Dahil dyan, hihina ka. Dahil dyan, madidepress ka. Kasi nga, hindi ka sanay sa hindi mo nagagawan ng paraan. Kaya dyan ko kayo tuturuan na hindi lahat ng bagay kaparaanan mo. Mayroon ding dapat pananampalataya ka sa kaparaanan ng Diyos. When God can make a way when there seems to be no way. That's what it means to wait upon the Lord. Di ba kakabsat, nagrigat nagpaiso kaya? Hello? Oh. For example, ni Apo Jesus kunana ka digijay disipulo. Pakanan tayo digito'y tattao. Yung taong maparaan, nag-isip ng paraan. Anak ko nana, Lord, ti amuna nga paraan, anak ko nana, Lord, kasanutay nga rod nga mapakanan digito'y tattao ket adayumot ti paggatangan. Tapos, numan asidag ti paggatangan, Apo, deti mutlak kwarta tayo. Ang taong maparaan, nag-iisip ng paraan, pero hindi sapat. Yung kanyang, ang hindi niya alam, may paraan, ang Panginoon Jesucristo. Iyan ang dapat nating matutunan. Ket no daduma ni Apo Diyos, ipanatay ti sitwasyon nga maibus ti paraan tayo. Tapnon aramiden na iti paraan na iti biyag mo. Why? For the simple reason of teaching you to wait upon the Lord. Nuham mo aksepan data nga sistema ti Christian life, ma-depress ka, ma-down ka, ma-discourage ka, maupay ka, uray umay ka makigimong, agtay-tayab ta panunod mo, awan sumsumret, aging gana nga ti end result, pati Diyos, hangka pa'y mamatiking kuanan. You grow in unbelief. Why? Because you did not learn to plug in yourself to God. Through what? Wait on God. So anyway, going back to the story. Kung nangakasta ni, kung naman na DJ may isang maparaan. Kung naman Apo, kung na. Adda may isang ubing, 5 tinapay, 2 nga ikan. Ang kasanunang rod nga mapakan amin. So adda paraan na, pero kulang. Buti na lang, sabi ng Panginoon, akin na yung paraan mo. Akin. Intod na ti Apo. Jesus prayed. Sana ko nakadakwada, in kay mga basket yon, ang taong maparaan, magku-question, basket? Anong klaseng paraan to? Basket? You know, I appreciate people who are creative and resourceful. But there comes a point in your life, you should walk by faith, not by sight. That is a higher level. Don't ever say, mas angat ang taong maparaan.
Hindi po. Ang kaparaanan ng tao may hangganan. Mas angat ang taong may pananampalataya. It's good to have both. But it's really better to have both, really. It's good to have paraan, diskarte. But it's better to learn to have both. Nawatan niyo kabsat? So nagkararag ni Apo Jesus. Buti na lang yung mga disipulo, nagtungpal dalat na di apon, right? Umikay ka rudan. After nga nagpray. Okay. Andrew, pumunto yan. Sige. Sidsidao nga ni Andrew, ya. Grabe. Tinuubos. James, may kataw eh. Yan, karga. Judas, may kataw. Pati ni Judas at dadjay. Tomas, may kataw eh. Amin da kakabsat. You know why Jesus had to do that? To teach them faith. Ngaman na kakabsat. Nakasursuro dapan ti pamati? Okay. After that nga event, anak ko na ni Apo Jesus, hintayo jay bangir. So napanda kakabsat. I don't know no accurate dating partan. It's either of the two. Pero at the point dito eh. Di ko ang kakabsat. Di nagbagyo. Sun sa dito jay sumarunong istorya jayan. Nagbagyo ijay tinga ti tao. Padanakaman digiti disipulon. Paraan. Mga laki timba, gawin nyo na lahat. Dali, Apo, awanan na Apo. Hindi ba ganon? Pag tao kang maparaan, hindi ka sanay na hindi mo nagagawa ng paraan ng problema. Hindi ka sanay na pag wala kang pera, dapat meron yan. Hindi ka sanay sa ganon, kaya ka nanghihina. Apo, awanan na Apo. Oh, aging gana nga riniring ni Apo Jesus. Apo, lumnod tayon. Timagder ni Apo Jesus. At kunana, angin, agtal na ka. Tudo, agtal na ka. Then he pointed to them. Nagbasit pa mati yun. Do you know what that means? Kaliplipas na the lesson of faith. Here comes another test. They failed again. You know where we fail? It's not lack of money. It's not lack of resources or even creativity. Do you know where we fail? We lack faith. That's where we fail. We lack faith. For example, isuruking ka, agtights ka, no tao ka nga logical, sensible, pasano ko man? 12,000 at mapaspas truck ka. Umabot, expenses mit 15,000. Agbayad, akpay takard, ink. Sak, agtights. Ketika riti Apo no kanu itad ko, bendisyonan naktaw, sensible. Logical. Right? Kaya hindi mo gagawin. Bakit hindi mo gagawin? Kasi masyado kang logical. Masyado kang sensible. Masyado kang accountant. Masyado kang mathematician. Masyado kang addition. Masyado kang subtraction. Subukan mong sumampalataya. Kalimutan mo muna yung addition mo. Kalimutan mo yung subtraction mo. Kalimutan mo yung multiplication mo. Kalimutan mo yung lahat yan. Pagtiwala ka, then you will see. Do you know what? For the past 10 years of your Christian life, adukuman, tinagapuanan ti Apo ti biyag mo, if you only believe. Isong amoyo, personally, I started low faith. Ngam kunak ti Apo, Lord, kayat ko nga sursuruan ti walk by faith. Tatakla maistorya kada kayo kakabsat. To God be the glory. I can share with you the great and wonderful things God has been doing in my life because I simply trusted Him in faith. I waited on God. DJ ko na ti Apo, aramidem. Hana kaya, di panunot ko nga kalkulaan kakabsat ngam ko Apo no isut kayat mo. I trust in your sovereignty. I trust in your promise. I trust in your purpose. I trust in your power. I will do it. And God did His part. So you walk by faith. Nga man nakakabsat, we ignore God. We don't want to walk by faith. We want our own way. So, aramidin tayo amin kakabsat. Naaramid tayo, nagpatingga. How about this? Okay? Ana aramid mo kakabsat no, di mo na. Ana aramid mo no, inaramid mo. Amin na paraan mo, madi mo lata. Ana aramidem. Wait on God. Tata, anat aramidem kakabsat no na-disappoint ka.
No sanay ka kakabsat nga, you're always on top. You can always make things happen. What if one time, na-disappoint ka, anaramidam? Ti problema, hanga di pa naka-disappoint. Ti problema, awan sistema nga kaya na nga i-process di jay. Awan sistema tayo nga kaya na nga accept di jay nga sitwasyon. That's why the only way that you could overcome, you could be victorious, is to wait on God. Nga kunam apo Diyos, intervention mo detoy. Detoy pa naka-disappoint ko apo, and we add, anat aramidem kakabsat, no ti tao perjen na ka, dadailan na ka, going back to the message last Sunday. Ang kumala-expectaran nga, di preaching ko di Domingo na, gado ti makarelate kakabsat. And I'm sure many of you ti nakarelate ka deti message Sunday. No nakarelate kayo ti preaching di Sunday, say amen. What a blessing. Na may isa kabsat, testimony, kunana among pastor, nagrigat gayam no, asidagkan kan like kabagyam, isudamutan ti mga takarking ka. That's true. No, di kita lang gagayam mo kakabsat, ti agsaw may panggap ta pamati, ma-ignore mo, kaya mo yan. Pero no mismo nga kabagyamon, kasinsin mo, angkel mo, antim, sudan ti mang babalawgan ka, nga kunada, sobrakan sa unay ka, deta relihiyon mo ah. Tignan mo sila, walang relihiyon umangat sa buhay. Ikaw, i-compare da ka, right? You begin to doubt. Anaramidam ka kabsa, tudumtang digijay. Anat sistema nga pang process mo. The answer to that is this verse in the Bible, wait upon the Lord. Hello? Learn to wait upon God. Personally, kakabsat, growing up as a pastor, I would worry. So the problema ti church, ag-worry ako kakabsat. I would overthink. And I realized nga DJ, pa nag-worry, pa nag-overthink ko, awa magkaya maramid na nga pagsayatan. It cannot change the situation. Hello? And isut mang limit ti potential ko kakabsat. So I had to come to God and say, Lord, when a problem arises, when a member become a problem in the church, when problems come in our church, how do I face it? Nga jak agob overthink, nga jak ag worry, nga hanak ka maging anxious, Lord. And do you know how the Lord taught me? Learn to wait on me. What does that mean? I need to put in my mind nga no ada dumteng nga problema kakabsat, intervention niya po Diyos. Learn to use the word divine intervention. Everybody say that word, divine. Ti divine intervention, hanlaeng agtrabaho ti apo tapno solbar na di problema. Ti divine intervention, kasla guluwen na di biyag mo. Ngem i-reset na iti sabali kakabsat nga nasaysayaat. Not only that, God's intervention is not only hanla nga di jay gulo, urnusan na. No di kat jay urnus di panunot mo, guluwen na kakabsat. Tada sabali nga pangisetan na di jay panunot mo. That is divine intervention. And when I learned that God is, when I learned about this divine intervention principle of the Bible, nga ti apo, the purpose na, kung nagkaroon, for example, di dyan napasamag di Australia, kat gaputa nagbagyo, hanggang makapanan di Brisbane ti Domingo, kung ti apo, Lord, madin sa apo, nagsayangan, angina ti plete mi nga imay, supposed to be dua Domingo, aktos may sala nga Sunday, kaya isip ako ng paraan, isip kami ng paraan, right? Aging gana nga pambira, sabi ko, Lord, sarsarita kam ni Ma'am Kay over the phone, malagip na nga ti kunak kang kuana. Dad, alam mo, sabi mo sa akin noon, habang nasa Sydney ka, among ti kunak, han na mabalin, nga awan na imbag nga ibunga na, kada ito nga dakes nga napasamak. Han na mabalin nga awan. That is waiting on God. Mamati ka nga God is in control of the situation. Hamo maawatan no anat wisdom ti apo. But you can trust His heart on this. You cannot understand, but you can trust His heart that He will make all things work together for good.
So anat na pasamag kakabsat? Two things. God made a way. Naka-flight kami lang from Sydney to Brisbane. I was able to meet with the brethren. And because of this storm na per DJ Mission House, it was God telling us, hami pa amu idi. But we were hoping nga matarimaan di Mission House so that the following Sunday makapag-gather ti brethren. But God said, no, you cannot go back permanently. Isugayam ti way ti apo, tapnurumwar kamin ket agsarak, ita kakabsat, nagpintas ti nagbalin nga outcome. Learn to wait. Deta sursurwen tayo kakabsat. Hanga nalaka deta nga banag. Teko na akon, no logical ka, maparaan ka nga tao, resourceful ka, creative ka, kung minsan ang hirap mo nang unawain ang buhay when you come to the end of your life. But that's when you need to learn to trust God. Divine providence, divine intervention. Are you following, brethren? So instead of reacting emotionally, you will learn to respond in faith. Ulitin. Instead of always reacting emotionally, kasi di emotion mo kakabsat, i-exaggerate na di problema, di panunot mo. So instead of reacting emotionally, you know what I learned? Because of this, wait upon the Lord, nasursuro ko kakabsat by the grace of God. And I'm still learning this. In shift ko iti sistema, no ada problema, instead of reacting emotionally, I must respond in faith. Now, listen now. Listen now. When I respond in faith, listen now, this is what I usually do. Dito katang ko ibaga nga, nalainga kon kakabsat ngam, no pagsasaritaan ti rota ti pambati, I've been through this journey of faith. And I want to help you go through this journey of faith. You know what? Once kadakon ka DJ sistema kakabsat nga responding in faith, do you know what happens? This is what I learned. Adu dagiti pasamak ti biyag na hindi ka matutuwa. No kuman natay takabsat mo maragsagan kang. Nakapuot ka pa iti tao ko na day dinaamuan na, natay ti kabsat mo. Natay? Nagsaya atan. Hello. But this is what I want to teach you, brethren. Hanna ka man maparagsak ta na pasamag, ng mabalimulat ta ti agyaman iti apo. Remember that. Mabalimulat ta ti agyaman iti apo. That is what faith does. Example, naikat ka trabaho. Kung nadaging ka, imbaga ni boss, hangka ka nag-report tong bigatan, naikat kan. Humanly, you will react emotionally. That's unfair. Kapanan ni Kapitan. Kapanan ni Kastoy. Hintayo. Mangala kay ti Badang. Mangala kay ti 45. You're reacting emotionally. Hello. But when you respond in faith, kunam, Lord, this is your intervention. Show me what to do. Hello. Kasi nga hindi tayo sanay doon sa wait on God. Paraan natin lagi. Gawin natin ang paraan. Deto, gawin natin to. Paraan yan. Learn to wait on God. For example, nagkat-katrabaho. Masakit yun, right? Naragsak ba? Naragsak? Nagkat-katrabaho. Kunam ka di, nagsaya atan. Nagkatak-trabaho. So, anang arod? Takaragragsaka ka. May ganun ba? Walang ganun. However, you can thank God. You can say, Lord, this is your intervention. Hang kumakita no anyat wisdom nga data panunot mo, nga inyalaw mo nga mangyari dito nga pasamak, but I believe this. It's for my own good, and it is for your glory, and because of that, Lord, thank you. Thank you. Nag-respond ka in faith. Do you know what happens? God will work things out. Iso nga di ba kada kanyak na per DJ Mission House Pastor. Amum ti ko naktiapo, thank you Lord.
Ada siguro sa bali nga plano. I don't know why. Pastor, na-cancel ka no, DJ, paggimungan tayo, nakamay-mayat pa, nakaas-asidag. Ti problema ita, di kita bisita nga inawis mi, di mi amo na umay dan tupay. Kasi di baro nga nakita mi, nagadayo. Siyempre, paraan. Reasoning, logic. Sensible. Mahirap to. Paano na to? But what did I do? Instead of reacting emotionally, I responded in faith. I said, God, it's your will nga na-cancel. It is your will nga di adayot pagyanam mi. You will make a way nga digiti tao umayda. I believe you on that. I responded in faith. So nga dedi Sunday kakabsat nga evangelistic service kami, may halong kaba at pananampalataya. Kaba dahil tao pa rin ako. Pero pananampalataya because I learned to shift myself from reacting emotionally to responding in faith. I learned to put that system in my life, in my mind. Iso nga di agsang puton ti tao, amoy sa totoo lang, nagaserak jerwar. Apay ko na ayo. Kasi kayat ko nga makita ti bunga di pamatik. Nagyanak jerwar. Agpastrigak ti tao. Kasi habang agpastrigak ti tao, makitak di parking. Ad agsangput, praise God, agsangput dan apo. Sangput dan. Kat amin na sumrag, nakaragrag saka kon. Idi ko ang kuna ni Aldrich, Pastor napno di unagan, hantay pa yung rugi. I said, God, thank you. I thought people would, actually, amunti ko na ni Glyza. Kasi agi-start kami ti 9 o'clock, sumangput kami ti 7 o'clock, iji area. Ipasabat na kanya, Pastor, adot nag-cancel. If you react emotionally, Apo ka sa nung arudan. Hello. But I learned to put a system in my mind. Respond in faith. Wait on God. Punong-puno kami. Adupay attendance meet day na udi, ngem dedi imuna. Kat kadeto nga napasamak at dadaim bunga na kakabsat. Isong excited ka makasublita, ma-follow up di gijay nga imay. Brethren, I would like to help you tonight. We are all verse 30 Christians, but let's learn to become verse 31 now. Learn to wait on God. Don't always react emotionally to situation, problem, disappointment, and even betrayal from people. Count it as God's intervention. Amo ti apo tar aramidan na kakabsat. I told to Aldrich, di ba, pimanaw dan ije mission house. Amumti ko nak Aldrich. Kasi humanly, ahawa ko sa kanila eh. Nagrigat kaya ti agilipat ti gamit. So inlipat da, napandaimpan sa jay, temporary nga balay, nga impabulod jay company. Buti na lang, may intervention ng Panginoon doon. I told Aldrich, sabi ko, Aldrich, huwag kang mag-alala. Amo ti apo idin nga rumwar kay dita balay. At dain sagana na nga pagakaran yun nga balay. Tilang trabahom, by faith, sa pulem, yan na day nga balay. At da, insagana ti Apo Aldrich. So ngayon kagtakder di nga atot, nisan ari, nagpukaw ka, balayan mo, may da ka sa pulan. Numapang kayo agsarak ti balay, kat ag-inspect ka, kat adati tao ko na, good morning, I am here to find out if this is the house God wanted for us. Agsidao ti tao king ka. Sumrek ka. Nuhan nga iso. Lord, hanga iso detoy? Okay. If I may connect the next part, amoy ti may ikadwa nga dapat. Not only wait on God. Number 2, do you know how you can be a powerful Christian? Not only wait on God. Number 2, pray. Dito man ti kasadot nga obraan. But we don't realize it's the secret to our powerful life. Gusto di ka na namang mangag tayo. More power, more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. In the beginning of my ministry as a pastor, amok ti kinakapoy ko kakabsat. Amok ti kakurangak. May inadequacy. I am aware of that. Kat kunak ti Apo Lord, i-compensate ko ti kinakapoy ko iti kararag. That's what I did. Kunak Apo.
anat Ilocanot i-compensate. Kas lang punwak. Ya? Punwak, jay kinakapoy ko, kan kinakurang ko, iti kararag. That's what I did. And to God be the glory for all that He has done. I taught Aldrich about the power of prayer. Kasi kakabsat, ti kararag namin, ti blessing ti kararag, listen to me let me help you with this. Ti blessing ti kararag kakabsat is unloading your cares. Amoy ka na sa ti unloading your cares? Let me explain it. Agbiyahe tayo kuman. Sikat at kwarta na, right? Para sa akin, I want to know magkano ang pamasahe. Enough kanyak di jayeng kakabsat. Kasi ti mangi shoulder, sika. Ti problema tayo, inamok naman o di pagplete, parikutek pa'y di pagplete. I already know, numanot bayad, siyak pa'y ti maburdenan ka di jay bayad. That's the problem. Inafon nga among ta problema. Ipabaklay mo ti apo, jay dadagsen. Ipa-shoulder mo king kuana. That's what it means to cast your cares. Cast your cares. Lord, 10,000 ti pag-tuition fee. Enough nga na amuha kon apo. Ipabaklay ko king kadetoy. No hanak pa kapag tuition fee, bahala ka Lord. Basta ako maniniwala ako, makakapag-tuition fee ako. That's what it means to cast. Do you have a walk of faith? Are you walking by faith? Or you always keep worrying? It will not do anything. Balikan natin. Sikate da kwartana. Kadwanak nga glugan. Tinanong ko, magkano pamasahe? 10,000. Pangalakaroon ti 10,000. Teka. Anat pa kari-parikutam? Siya tagbayad. Una, sikat agbayad nagpaiso ang pangalantay nga rod. Kaya nga. Marami akong pera. Gusto mong malaman? Iparupaking ka. 1 million tinagyan ti bangko. 10,000 lata masapul ta. Pero kung di aguri ka, kasano nga 10 noktakal. Ganun tayo, di ba? Kaya sasabihin ko po sa inyo, enough na po na alam mo yung problema ng buhay mo. Ipabaklay mo ti apo di dadagsen, hanga sikat mangibaklay. When we started this building project, I knew how much we had. And I knew manut abutan ti expenses, engineer. He was giving me a rough estimate. Get a mum J rough estimate, engineer, right? Is always no actual ad-ado ng J rough estimate. Right? Right? Kat imbaga na J estimate, dedi di kwarta tayo, enough nga amok di jayan. Kung nakapo, this is the need. We will move forward. We will step forward by faith. And you know, I did not feel the burden. God has the burden. Kung nakapo, sikat mangi shoulder. My concern is we have to move forward on this. So nga dito nga building project, bunga ti kararag, bunga ti adu nga sakripisyo tayo amin, ngam tinang paandar kakabsat pamati. Without faith, you do not see a building here today. No siyak tayo tao nga logical lang, sensible. Dito ila kwarta tayo, dito ita abutan na, duro man piyag commitment tayo, han na maabuta, made, 5 years from now. Logical, sensible. That's what I'm telling you. Hanadakas ka, agkwenta ka. Ngam no ko na ti apo go, agtalag ka. And don't carry the burden. The Bible says, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Itut mo king kuana di dadagsen ka kapsat hanga sikat mang bagkat. Hello? And by the way, if you want to be powerful, before you do anything, pray. So nga nanipod, hindi ko nakapo, thank you. I learned earlier in my ministry that if God is going to do something great, it should start with prayer. Asursurok dahil tayo. So ako nakapo, nakapsutak, nakapuyak, haanak nga kas kalaing, kasidap, kaadayot panunot, nga kas kini Pastor June,
ngem punwak jay kurang ti panunot ko ti kararag. Na iso na adayot makita na, siyak saan, ngem sika at adayot makitam. Natagtalekaken ka, I will just obey you one step at a time. I learned to pray. So nga kung nagling ka apo ya, insadyam siguro nga kasjay ti kasasaad ko, hanga tapno ay ayag ti bagik, ngem tapno masursurok ti agkararag. Brethren, you don't know how many hours I spend in prayer. I learned that before I talk to men about God, I must first talk to God about men. I learned that. And that's what I am doing now. So nga sakbay nga agaramid ka, agkararag ka. Sabi ko kay Aldrich, alam mo yung Matthew 7:7? Ano, DJ Pastor? Tingnan mo, Matthew 7:7. And it shall be given you. Seek, ye shall find. Knock. Do you know what's your problem? Napang ka nagbiro kan, di ka pinagkararag. Come on now. Napang ka nagtuktukan, nag-post ka ta Facebook talako mo, di ka pinagkararag. Are we not guilty of that, folks? The Bible says, ask. Dumawat ka pelang. Kararag ka pela ti Apo. Ibagam ta planom, Apo, agiposak ta Facebook ti lakok, ag-online selling ak Apo. Hello? Then ingkag sarak. Tapos ingkag tuktok. That is God's formula. Pero ano tayo? Hanap ng hanap. Kasi nga, paraan. Isip ng paraan. Isip ng paraan. Pag may naisip, takder, let's go. Why? May naisip akong paraan. Teka, pray. Sasabihin mo, awan serbi, pray ka nga pray. Awan mo't ubram. Teka, mas maganda yung may gagawin ka, pero nag-pray ka muna. Mas maganda yung sakbay mo nga in yuswat ti planom, inkararag mo. Ay hindi. Habang yuswat ko, di planom, ikarkararag kon. Teka, hindi pwede. Ask, then seek, then knock. Baliktadem. You knock, you seek, you ask. No power. You want to be a powerful Christian? Pray. Nagsimple, di ba kakabsat? But that is a very important key to become a powerful Christian. So kakabsat, let's partner in prayers. Tawatig ti prayer yung biyahe kam tung Parbangon, ag-fly kami from Lawag to Manila, pray for us. Kat along the way, I will be praying. Kasi tinubrak, mapanak Australia, dagi dyan, nuhanak kagisi-study, diyak mo makaturog, ta aeroplano, karkararagak. Adag di Australia, magmagna aktibigat, walking, nakasaksak di headset ko, dingdingag ti audio Bible, agkarkararag ti pusok. Apo, digiti pastors mi, ti pamilyada. Apo, digiti coordinators mi, ni kastoy nga kapsat, ti pamilyana. Apo, ni kastoy. Because I learned, before I talk to men about God, I must first talk to God about men. Prayer makes a powerful Christian. Listen to me. Agasam ko managada, yung katansan tinaragpat ti biyag mo, no inrugim pela idi daytoy. Anyway, hanti maibalikan ti sitwasyon. But why don't you begin tonight? Nga kunam Apo Diyos, thank you for that message. Sisimulan ko na sa buhay ko. I will pray. Prayerless will make you weak. Prayer will make you strong. Amen, kakabsat? Let's learn to wait upon the Lord. At dapay 6. Tuloy tayo next year. Sino kada kayo tinabless? Itayag natin iwan na pastor. May natutunan ako sa message na to. Wait on God. Let's pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving tonight. We either want to ask for your intervention in our situations, or on the other hand, we want to realize that our situations are your divine intervention. And tonight, Lord, you are sovereign. We trust you on that. Hami makita ti masakbayan ngam amumun apo ti agsasaruno. Da kamihaan, padandanagan, mabuteng, maparingkutan, we are overthinking. But God, we would like to trust you on this. Lord, sursurwan na kami apo, nga agawid kami, kat agbaling kami nga managkarkararang. Thank you, Lord,
that by your help, this humble servant has learned to shift from emotionally reacting to situations to responding in faith, trusting you that you have a divine purpose for everything. Nga urehan na makaparagsak dagiti pasamag iti biag, problema kan amin. But we can still in our heart say, thank you, Lord. We don't know your purpose, but we can trust your heart. Thank you, O God. In Christ's name we pray. Everyone says,